Jangmi poni phai Krisir Kepani Forum for Hills Autonomous State Movement Pen ASDCSI Hemalong Phirangkia Mai Ingnisi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Dipholong Kohumri Kevangahut Karbiang Longarat Akar I Article 244A Kipachun Japan FHASM Pen Kaching Kidun Alam Thea Puthak Phirangkia Mai Ingnisi Kipachini Phirangkia Mai Long Forum for Hills Autonomous State Movement Pen Kipachini ke Assam Chief Minister Dipholong Kevangahut Chitong Dunsi Article 244A Kipachun Japan Session along Lam The Chiparai Ponangji Pusi Pinpuralu Pipajerdunlo Lasuahut Chief Minister Sharma Pen Tame Karbiang Long Pan Kaching Thur Sai Moke Pinangan Claim Lo Lapen Article 244A Kichunote Ni ke claim ke dam tame kichun lo pusi ningjelo Lasila puson ning nang kipathe alam the kaningjia pot kachuru tame pipajir pon lo pusi Phirangkia Mailong ningje Pini nalu mo panin to se thangi pulo lasini to kado we ko bai ke me lapen Karbiang Long ko bai ke me patumi me sera por ho Assam Chief Minister panin to bulsi nildo Article 244A mate autonomous state alama aphuthak alang chini negale lang chini pamelo lapan anakan tiket macam som alam dalang lang chini pamelo wafi sampai alang lile na bangso autonomous state na bangke ile to mana ke pitheti po bangkali bahut eta ile to akamatha pete ko chini alam thegela pohelo lada state government penseta jongsi recommendation of that pulote autonomous state bangke central asora nang bisum benda tahai polam ke penejoksi patumi Chief Minister pada itu sudah mula itu bang kerana ke bang batu pen song dia ke bang batu ada Chief Minister pada itu dunsi ni itu akan mangalam patumi ada itu kan mula pen itu mula Lapen Assam Government Pen nang Japan si Central Government upon Article 244A Kipachun Japan Kaching Kidam Jelong nang Japan nang Jiputa Pinpura Lolong Jongduno Lasi Karbiang Longarat ke doa na tumtami ning si pet pen hempre kang tim kipalong Japan Arjap Group ning si pen chingrumra chesong pono nang pusi Phirangkia Thengno arni Forum for Hills Autonomous State Movement Pen ning Jipono Lake labangso pernisiyasyon ke klan notification বা order ke late 62 lorona tengkana number kote late ilidum ke exempted Karbiang Long Autonomous Council jurisdiction lapan NCL Autonomous Council jurisdiction along bangke late exempted until jongsi Autonomous Council itu je tala Assam pen kapeklan order jongsi alang litung dak isi meeting dopen jongsi accept dum dak kalang lo si use nang ko kulotan ta la bangke asami sidang itu kasi ngitung chuning rilo Karbiang Long Autonomous Council kacari yang kumpan ke tinggi kedua na kumpan lapan NC Hills Autonomous Council kacari ke tinggi atau mar pantame je as per 6 schedule paragraph 2.7 arona tengpe je language ke oso language si Karbima di masama ki UC labang edak keceparan yang najak pom dopot naskala pom so arona tengpe News Report Karbiang Long Live